Banyarwanda banyarwandakazi, twongeye kubasuhuza. Ubu ngubu tugiye kuganira tureba n'indirimbo 10 mu cyongereza twita top 10 z'abahanzi b'abanyarwanda zabiciye bigacika mu mpeshyi ya 2020. Ku mwanya wa 10 turahasanga Zoriane Ngabo. Iyi ndirimbo y'umusore ubarizwa muri Kina Music yasohotse hagati mu mpeshyi y'uyu mwaka, hakiranywe urugwiro n'abakunzi b'umuziki. Ku mbuga nkoranyambaga wabonaga benshi bayihererekanya. Ni imwe mu ndirimbo zabiciye muri iki gihe cy'impeshyi. Ngabo ni izina ry'umusore ukiri muto mu muziki, ariko rizamukanye imbaraga n'amashagaga, kuko nyinshi mu ndirimbo yaririmbye yaba ku giti cye cyangwa afatanyije n'abandi zagize igikundiro mu bakunzi b'umuziki. Ku mwanya wa 9 turahasanga Puppet ya King James. Ruhumuriza James wamenyekanye nka King James ni umwe mu bahanzi bamaze igihe mu muziki. Kuba yamenya igihe cyiza cyo gusohora indirimbo igafasha abakunzi b'umuziki, byo nawe wabigiraho ikibazo, kuko amaze kugira ubunararibonye. Uyu musore yasohoye iyi ndirimbo mu ntangiriro za Kamena, ahubwo impeshyi yari itangiye gukomanga. Puppet ni indirimbo yagize igikundiro mu banyarwanda, yaba aha imbere mu gihugu no hanze yacyo. Amashusho yayo kugeza ubu ku rubuga rwa YouTube amaze kurenza miliyoni y'abantu bayarebye. Ku mwanya wa 8 turasanga Dusuma ya Otile Brown na Melia. Indirimbo ubusanzwe muri Kenya bayita iya Otile Brown, gusa si kenshi bakunze kongeraho ko yayikoranye na Meddy. Ni indirimbo yasohotse mu ntangiriro z'impeshyi yakiranwa urugwiro n'amashusho yigeze ikorerwa. Yasohokanye n'amashusho agaragaza amagambo ayigize, nubwo atari amashusho nyirizina y'iyi ndirimbo. Ntabwo biyibujije kuba imaze kurebwa n'abarenga miliyoni 8 ku rubuga rwa YouTube. Ku mwanya wa 7 turasanga Ngufite ku mutima ya DJ Zizou na The Ben. Ngufite ku mutima ni indirimbo DJ Zizou yasohoye mu ntangiriro z'impeshyi, yaririmbwemo na The Ben. Ukuntu yakiriwe byatumye DJ Zizou ayisubiranamo n'abandi bahanzi barimo Bushari na Bulldog. Iyi ndirimbo itarigeze ikorerwa amashusho, yasohokanye n'amashusho agaragaza amagambo ayigize. Iyi ndirimbo yagize igikundiro mu bakunzi b'umuziki, ku buryo kuyishyira mu 10 zafashije abantu muri iki gihe cy'ubushyuhe bukabije ntawaba yibeshye. Number 6 ni iza Mr Kagame na Bruce Melody. Uwashaka yavuga ko iyi ariyo ndirimbo yabimburiye izindi zasohotse mu mpeshyi gushyushya abantu. Iyi yasohotse mbere gato ko iki gihe cy'ubushyuhe bukabije kigera. Ni indirimbo yakiranywe urugwiro n'abakunzi b'umuziki, irabyinwa biratinda, yateje impaka zikomeye. Bamwe batunga agatoki amagambo y'ibishegwa irimo, bavuga ko yigisha urubyiruko kwijandika mu busambanyi. Ni izafashije abakunzi b'umuziki kwinjira mu mpeshyi neza. Number 5 turahasanga Veronica ya Platini. Platini wamenyekanye mu itsinda rya Dream Boys guhera mu minsi ishize, yatangiye kwikorana umuziki. TMC bahoze baririmbana, we kugeza ubu yibera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu musore wakoze indirimbo zinyuranye kandi zikamenyekana mu ntangiriro z'impeshyi y'umwaka, yakoze iyitwa Veronica. Iyi ndirimbo iri mu zafashije abakunzi b'umuziki kubaho bishimye muri iki gihe cy'impeshyi itari yoroshye, kuko yahuriranye na COVID-19. Veronica usibye kuba yarakundiwe ubwiza bwayo, benshi bayihuje n'amateka y'uyu musore mu rukundo, nubwo kenshi yagiye abihakana. Number 4 turahasanga Mikoro ya Davis D. Hagati mu mpeshyi y'umwaka, Davis D wari umaze iminsi agezweho kubera indirimbo ya Dele
yongeye gukora mu nganzo asohora iyitwa Mikuru. Iyi ndirimbo yari yitondewe, yaba amashusho yayo n'uburyo ikoze mu majwi, yakiranywe urugwiro n'abakunzi b'umuziki. Kugeza ubu iri mu zigezweho mu bakunzi b'umuziki, ndetse kuri YouTube imaze kurebwa n'abatari bake. Number 3 turasanga Igare ya Mico The Best. Mu ntangiriro z'impeshyi, Mico The Best ku buryo butunguranye yasohoye indirimbo yakunzwe n'abatari bake. Indirimbo yabaye iciro ry'imigani mu rubyiruko by'umwihariko, ndetse inafatwa ku buryo butandukanye. Kimwe na nyinshi mu ndirimbo zabiciye muri iyi mpeshyi, nayo yageretsweho kuba yishe amagambo y'ibishegu. Ni indirimbo imaze kurebwa n'abarenga miliyoni ku rubuga rwa YouTube mu gihe cy'amezi 2 imazeho. Iyi ni imwe mu ndirimbo zifashije abakunzi b'umuziki muri ibi bihe by'impeshyi yivanze n'icyorezo cya COVID-19. Ubushyuhe. Number 2 turasanga Ubushyuhe ya DJ Pius na Bruce Melody. Usibye kuba iyi ndirimbo yarafashe imitima ya benshi, yiganjemo amagambo asigaye yifashishwa mu biganiro by'urubyiruko, ni indirimbo yasohotse hagati mu mpeshyi igihe n'ibya COVID-19 byari bikomeje kuba agatereranzamba. Abakunzi b'umuziki bayakiranye yombi, nubwo utubyiniro dufunze. Abakunzi b'umuziki bayibyiniye ku mbuga nkoranyambaga karahava. Iyi nayo iri mu ndirimbo nyinshi zagiye zishinjwa kubamo amagambo y'ibishegu. Hari n'uruhande rw'abakunzi b'umuziki bahamya ko zitagakwiye mu muco nyarwanda. Ibi bikunze gukurura impaka nyinshi, nubwo hari ababyemera gutyo, ariko hari n'abandi bahamya ko ari iterambere kandi rigomba kugira ayaryo. Number 1 turahasanga Samo ya Bruce Melody. Ntawabura kuvuga ko impeshyi y'uyu mwaka yihariwe n'indirimbo zikomeye kandi zagize imbaraga nyinshi. Bruce Melody wagaragaje imbaraga nyinshi muri uyu mwaka wa 2020, ntabwo yari kwiburira indirimbo igomba gushyushya abantu mu bihe bikomeye by'impeshyi yari yivanze na COVID-19. Yasohoye indirimbo Samoya yakiranywe urugwiro n'abakunzi b'umuziki. Mu gihe cy'ukwezi kumwe imaze kurebwa n'abarenga miliyoni ku rubuga rwa YouTube. Turabashimiye. Izi ni indirimbo 10, tubasubiramo indirimbo 10 zakunzwe abahanzi nyarwanda. Ku mwanya wa 10 turahasanga Zoriane Ngabo. Ku mwanya wa 9 tukahasanga Pupete ya King James. Ku mwanya wa 8 turahasanga Dusuma ya Otile Brown na Meddy. Ku mwanya wa 7 tuhasanga Gufite ku mutima DJ Zizou na The Ben. Ku mwanya wa 6 turasanga Niza ya Mr Kagame na Bruce Melody. Ku mwanya wa 5 Veronica ya Platini. Ku mwanya wa 4 turasanga Mikro ya Davis D. Ku mwanya wa 3 Igare ya Mico The Best. Ku mwanya wa 2 Ubushyuhe ya DJ Pius na Bruce Melody. Ku mwanya wa 1 turasanga Samoya ya Bruce Melody. Twongeye kubashimira, komeze mwirinde coronavirus. Ciao ciao.